Салом алайкум бародаро. Ин омаде спринтер боздари шаҳри Хуҷанд бародаро. Ина. Хуш шурӯъ нигоҳ кунед бародаро. Яхте лайка бизане. Яхте сиём кунем. Аз шумо дастгирӣ ҳамон лайк мезанем бародаро. Видео падисем кунем. Чиқед спринтеро дака бошад дар комментар нависед. Ма омада барои шумо сиём кардан мегӯям. Аз шумо дастгирӣ фақат лайк. Рафтем бародаро. Ина бародаро марҳамат спринтери боркаш аднаскатки көташ бародаро. Соли 2014 мотораш 5 таги будааст. Ина мошинча азо мекунам хуш шурӯъ нигоҳ кунед яхте лайка бизане. Рафтем бародаро. Ҳолати баллони пешқафо ина мехисасиями бародаро. Электропакет, регулировка боковинка. Салонош лахта будааст бародаро. Коробкаш механика, кондиционер, ина наворотош бародаро. Ина ҳолати қифош. Аз ин тараф шам дараш ҳаст. Техосмотр утилизация дора бародаро. Нархше чанд си нархше? 170 дора. Нархше бародаро 170,000 сомон тосян. Мошин бо савдо мешавад. Ина херидор бошад марҳамат номеро мебинем зангзда мошина савдо кара бигире. Ина ин номеро 92 440 04 04. Херидор бошад марҳамат бародаро. Успех кунед. Бародаро марҳамат спринтери боркаш дарозаш двухскатка будааст. Соли 2014. Мотораш 5 таги мекунад. 2.7 5 таги бародаро ина. Мошина азо мекунем худ шурӯъ нигоҳ кунед яхте лайка бизане бародаро. Ҳолати баллонош сасяниш пешқафо меха бародаро. Дута электропакет, регулировка боковинка, салонош латта, коробкаш механика, монитор, кондиционер. Бараш дарашай бародаро. Нем дублаш. 200 чанд гуфтина? Бародаро техосмотр утилизация дорад. Нархша 275,000 сомон тосян. Мошин боз савдо мешавад. Херидор бошад марҳамат. Номеро мебинем зангзда мошина савдо кара бигире. Ин номерошо 92 839 94 48. Марҳама бародаро. Не? Кабуташ даст бо. Соли 2015 мотор 2.7 5 таги бародаро. Двухскатка будааст дарозаш бародаро. Электропакет, регулировка боковинка, салонош лахта, коробкаш механика, кондиционер набудааст бародаро. ин ҳолати дурунаш бародаро. Бародаро техосмотр утилизация дорад. Нархша 225,000 сомон тосян. Мошин боз савдо. Солаш 2008. Соли 2008 будааст. 15 будааст инҷа. 2008 будааст бародаро солаш. 225,000 сомон тосян. Мошин боз савдо мешавад. Херидор бошад марҳамат номеро мебинем зангзда мошина савдо кара бигире. 92 839 94 48. Херидор марҳамат. Марҳамат.
Sprinteri borkash. Двухскатка kötash. So'lay 2017. Motor 2.5 tagi baldro. Holati 6 ta balonosh. Pachka. Elektropakет, регулировка боковика, салонош. Лата, коробкаш механика. Holati durnash. Техосмотр утилизация дора бардро. Ина нақш чанд фте дако? 230 савдо мешавад. Бардро нақша 230,000 сомон фтасян. Мошин боз савдо мешавад. Хердро бошам марҳамат. Номере мемнем зангиза мошин савдо кира. Бигире. 92 773 40 11. Марҳама бардро. Марҳама спринтери мусофиркаш соли 2014. Мотор дуйду дизель. Бардро мошин азом мекунем хуш шуро нигоҳ кунед, ати лайка безане. Рафте. Holati balonosh marhamat. Ne holati salonlash. Elektropakет, salonlash lata, коробкаш механика, монитори Android bordro. Ne holati salon. Ne holati salonlash. Техосмотр утилизация дора бардро. In narxi qancha? 235,000 so'm das. Moshin boz savdo meshab bardro. Xedro bosham marhamat. Nomere memnun zangizdan moshin savdo qilib bering. 92 770 46 14. Marhamat bardro. Sprint budka budas. So'lay 2016 motor 5 tagi duydu. Moshin azon qilib xushro'ni deb, ati like buzanaman. Holati salonlar bor, коробка механика, кондиционер durат, пробегаш 416,000 das. Zapaska durат. Что ж мы лифт автор. Ина бардро, нархша 270,000 so'm o'rtasiga. Moshin boz savdo meshavad. Xerdor bosham marhamat. Nomeri memnun zangizda savdo qilmagiring. Numero 92 885 99 66. 270 sizda? 270 sizda? Tamam. Arama vardır.